نعيت أوباها رئيسة الجمعية المغربية للثقافة والتربية على البيئة. اليوم كننظموا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم جهة واد الذهب القويرة أيام تحسيسية للتوجيه المدرسي والمهني. تستهدف بحال اليوم عندنا الرؤساء أو المصالح الأكاديمية الجهوية ومدراء المؤسسات التعليمية الثانوية والابتدائية. عندهم جبنا دي كوتش أجانب ومغاربة يوريونا كيفاش اليوم النهار الاول ديالها كاين ورشات تكوينيه للاطر الاكاديميه ومدراء المؤسسات. وغدا ان شاء الله كل شيء اسمه كيشرفوا عليها دي كوتش اجانب De Fort, je fais du coaching et le but de cette réunion c'était de présenter le coaching à des intervenants pédagogiques, des conseillers d'orientation notamment, des directeurs d'école, etc. Et je trouve que le coaching est un outil extrêmement efficace pour accompagner des enfants, des élèves et qu'ils ont besoin de ça dans leur boîte à outils. Voilà.